Kulturan radio, Reason to Talk. 27. i 28. ožujka u klubu Močvara premijerno je predstavljena predstava Generacija XYZ, kolektiva Teatar Cirkuspunkta. Tematika predstave je prikaz specifičnosti generacije kroz glazbene žanrove, modne trendove, tehnološke inovacije i specifične probleme. Generacija XYZ je predstava koja spaja različite izvedbene umjetnosti. Sa Marijanom, Ivanom i Lidijom pričala je Jadranka Žinić-Mijatović i saznala nešto više o predstavi, njenom stvaranju, suradnji i njihovim planovima. Pa da čujemo. Koja od vas bi mi opisala malo proces rada? Imali ste razne suradnike na projektu. Cure sad mašu rukama jedna prema drugoj. Mogu ja. Evo, Marijana će. Mi smo iz Teatra Cirkuspunkt, novo osnovane umjetničke organizacije koju smo osnovale Lidija Kraljić i ja, Marijana Matoković, akademske glumice i lutkarice, ali s velikom ljubavlju prema cirkusu i cirkuskim vještinama i evo nekako smo se prepoznale u radu i skompale i odlučile osnovati svoju umjetničku organizaciju koja kombinira kazalište i cirkus. Ja u ovoj priči nisam završila slučajno, zato što Marijanu i Lidiju jako dugo poznajem. Surađivale smo na više projekata zajedno. Prije svega Marijana je radila kao dramaturginja i redateljica na produkciji mog kolektiva koji se zove Tricycle Trauma. Zajedno smo radili na projektu Iskrenje duo Drama za čovjeka i trapez, a s Lidijom Kraljić sam surađivala također na više projekata, znači radili smo zajedno na predstavi Migracije iz Kroacije, kolektiva Migracije i na projektu Tricycle Traume i Jeka mračnog cirkusa u jedinstvu gdje smo Lidija i ja imale svoj duet. Imali smo zapravo 2 dueta. Tako da uspješna suradnja se nastavlja. Predstava se zapravo bavi nekim suodnosom između generacija, odnosno problematizira taj neki možda međugeneracijski jaz, ali i na način kako generacije mogu poduprijeti jedna drugu. Jer ne znam, svi kad smo bili mladi imaš dojam da oni prije tebe nema šanse da te razumiju, jer oni to nisu prošli i nisu imali takve probleme. I onda smo htjeli naći neka kao ista mjesta, koje su to neke stvari koje u svakoj generaciji su ponovno kao problem, a opet što je za svaku generaciju specifično, baš kao zbog vremena u kojem odrastaju ta djeca, što je onda stvara neki njihov kao problem njihove generacije. I odlučili smo se za možda neki neverbalni pristup svemu tome i onda smo zapravo radili nekakvo istraživanje i smo dali izraditi tu neku konstrukciju i da cijela predstava, zapravo ta konstrukcija predstavlja kao koordinatni sustav neki u kojem se onda susreću te 3 generacije koje smo odlučili istražiti. I cijeli rad na konstrukciji bi istraživački, znači, jer ne znam, ti kao glumac ili lutkar kao znaš, ok, ovako se hoda, ovako ono, ali na konstrukciji ili bilo kojem cirkuskom aparatu ti zapravo moraš ispočetka sve naučiti, kak bi premještao težinu, šta bi ti što značilo, tako da, iako neverbalna predstava, nekako smo smislili neki svoj jezik unutar svega toga, koji bi bio onda specifičan za svaku od naših generacija koje predstavljamo, svaka posebna.
mislim da je namijenjena apsolutno svima, s obzirom da već iz naslova možemo otkriti, dakle, generacija X, Y, Z, odnosno naše uporište u generaciji 80-ih, 90-ih, 2000-ih. Mislim da svatko tko gleda može prepoznati jednu svevremensku ljudsku temu podrške, solidarnosti, prijateljstva, problema u kojem uvijek misliš kao meni je teško, prije nije bilo tako, ili ta svevremenska rečenica nekad je bilo bolje ili bit će bolje. Tako da ja bih rekla zapravo da je svima namijenjena. Dakle, neka originalna ideja uopće kad se rodila je prije skoro godinu dana, nešto malo manje. Prvo se kuhala ideja, onda smo se zapravo javile scenografkinji da li je to izvedivo napraviti takvu jednu konstrukciju i da bi nas tri nešto tu po tome skakutali, nešto radili, progovarali o toj temi međugeneracijske solidarnosti. Kad smo shvatili da je to izvedivo i moguće, javili smo se zapravo nekoliko suradnika koji su nam odmah izašli u susret. Dakle, prvenstveno Irena Kraljić kao scenografkinja i sa svojim dizajnom te konstrukcije koji nas može izdržati za sve te naše akrobacije. Onda su nam tu uskočili svesrdno dečki iz parkour škole, Mirko Svrabić, Andrija, zatim Ana koja se bavi pole danceom, Valentino Volama koji ima uporište u gimnastici i parkouru i pokazali su nam te neke finte, fore kako se kretati i onda su tu još došle Tihana Strmečki sa svojim genijalnim znanjem u scenskom pokretu i pomoći oko režijski i dramaturški i Nina Horvat za dramaturgiju. I kad smo mi to sve nekako složili, onda nas je trebalo tu nekako i obući, napraviti svjetlo i dizajn i muzike i onda su tu definitivno sve zakucali Marko Delić za muziku, Ana Mikulić za kostime, Jasmin Dasović za svjetlo i veliku podršku su nam tu pružili Klub Močvara za prostor i za izvedbe. Stvarno, zahvalni smo im na tome jer nam je ovo prva produkcija, da imamo takav vjetar u leđa. I Pogon jedinstvo nam je isto na rezidenciju nas je primio, tako da stvarno vrlo hrabro i sretno možemo se veseliti novim izvedbama. Pripreme za predstavu su bile iscrpne, odvijale su se u više faza. Započeli smo s rezidencijom u Pogonu jedinstvo, nakon toga smo uzeli, to je zapravo bilo prije godinu dana negdje, onda smo napravili kratku pauzu da nam se sve slegne, kako bi se pozabavili pitanjima dramaturgije i ostalim pitanjima vezanim za predstavu. I nakon toga je uslijedila druga faza, opet pauza, pa treća intenzivna faza. Pripreme su svakako intenzivne i
budući da smo imale sjajne suradnike i da smo imale potporu Pogona Jedinstvo i kluba Močvara, koji su nam uopće omogućili prostor za rad, bez kojeg uopće ne bi uopće mogli ništa zapravo ni izrealizirati od zamišljenog. Tako da smo se našli u nekom stimulativnom okruženju koje podupire mlade ljude u njihovoj namjeri i njihovim kreativnim projektima, što nam je uvelike olakšalo, znači, i omogućilo zapravo razvoj ovog vrijednog projekta. Neka naša ideja oko ove penjalice isto, da ona istovremeno može biti kao unutar nekog zatvorenog, možda nekog kazališnjeg ili cirkuskijeg prostora, a s druge strane da može biti kao neka intervencija u prostor na nekoj javnoj površini, bio to neki park ili nekakvo parkiralište, bilo što. Znači da, budući da ne znamo kako ova korona će se razvijati, da li će se ljudi moći okupljati u zatvorenom prostoru ili šta će biti, da na neki način onda mi kao izvođači možemo doći k publici, da nije sve ok, ne možemo primiti ljude u prostor, ne možemo unajmiti neki ogroman prostor gdje bi mogli smjestiti dovoljno ljudi, tako da onda ovako smo odlučili se prilagoditi da i mi kao smo putujući, da možemo biti vani i unutra i tak nekako ispreskakati cijelu ovu problematiku oko socijalne distance i cijelih ovih mjera i toga. A dugoročno ne znam. A također nam je cilj s konstrukcijom, budući da je pogodna za izvedbe na otvorenim prostorima, putovati u najmanju ruku cijelom Hrvatskom i donijeti takvu vrstu kazališta u ona područja koja su kontinuirano zapostavljana za ovakve vrste sadržaja, jer nama je cilj podržati lokalne zajednice, to jest mlade ljude u lokalnim zajednicama, znači i donijeti im neku novu vrstu kazališta i prezentirati im suvremeni cirkus onoliko koliko mi to možemo, znači tako da je cilj putovati okolo, izvoditi predstavu, znači u najmanju ruku diljem Hrvatske u tim nekakvim sredinama koje su zapostavljene za ovakve vrste kulturnih sadržaja. Produkcija predstave Generacije XYZ naišla je na pozitivan odgovor od Ministarstva kulture, gdje smo prvi put se prijavili i dobili smo neka sredstva, nisu velika, ali nama je bolje išta nego ništa, bi rekli. Svakako je opet jedan vjetar u leđa, da su nas prepoznali tom temom, načinom, opisom, a mislim da je odaziv publike i reakcije nakon evo 2 izvedbe, da nam je to stvarno neki vjetar u leđa i neke suradnici koji su nam se javili, reakcije ljudi, da to ima smisla, da tako nastavimo dalje. A što se tiče produkcije, eto, dobili smo neka sredstva koja smo primijenili za produkciju same predstave. Pa za sad imamo jedan siguran datum, to je 18.4.
To će biti nedjelja prije podne. Ćemo nastupati u sklopu projekta Ilica, kada oni zatvaraju promet na Ilici i tamo ima raznih događanja, predstava, buvljak, svašta. I meni se to jako sviđa zato što ćemo imati priliku izvoditi predstavu onak nasred Ilice, direkt usred nekog urbanog prostora i mislim da će to stvoriti neki totalno drugi dojam, jer naravno tamo budući da je za vrijeme dana ne možemo koristiti scensku rasvjetu, ali mislim da će te zgrade i sve to skupa baš onak stvoriti neku super priču. Pa nadalje, mislim, planovi su veliki, ovo je vrlo specifična godina korone, tako da sve izvedbe moramo raditi tako da su epidemiološki prihvatljive. Imamo zapravo ideju za još 2 produkcije u ovoj godini, Lidija i ja za jedan duo show koji je ovako putujući karaktera i još jednu koprodukciju sa Teatrom Tirena, isto jedna predstava za mlađu generaciju, ali možda o tome više na jesen kad do te koprodukcije i dođe. Slušali ste Horizontal Talk Kulturnog radija. U ovoj emisiji predstavili smo kolektiv Teatar Cirkuspunkt i njihov rad Generacija XYZ. Razgovor sa Ivanom, Marijanom i Lidijom vodila je Jadranka Žinić-Mijatović, a tonski obradio Ratko Bokić. Kulturan radio. Cirkorama.